Ningependa nitoe wito kwa watu hata katika nchi yetu. Tuna sehemu ambao wakati huu tunaona kwamba wana changamoto kubwa sana ya njaa kule Northeastern. Mambo ya njaa ni reality na ni jambo ambalo linakuza maisha, na ni vyema tuwe na watu ambao wataguswa katika mioyo yao pia wajali jamii. Ningependa nitoe wito wangu sio tu kwa Wakristo. Jambo hili la kusaidiana aliendi na dini. Ni vyema sana tukijali wenzetu hata kule Northeastern, tuone kwamba tunawafikia na kuwasaidia katika hali ngumu ambao wanapitia. Tujali wenzetu ambao wanapitia hali ya changa la njaa wakati huu, ili nao pia wapate kuwa na maisha mazuri. Hilo ndio ombi langu kwa watu wote katika taifa letu. Tunapoungana na serikali, tunaona kwamba wanajaribu kwa njia moja ama nyingine, lakini pia tunaweza tukatumia njia zingine za kuwafikia. The reason why tunataka minimum essential package ni haya mashule yenye mahitaji maalum, si kwamba wako na wanafunzi wengi, so tukienda kwa capitation hawataweza kulipa wale wafanyikazi wao. Hiyo report naomba sana, kama ikiwa implemented, all special schools in Kenya will benefit.